Sa malo tolu ti nai walu mai Palestina. Sa tumbo da kasara baka totolo na wili ni maboa ke ira na mate. E baka bimbi we ira na Vatican di karate ka buna nai walungo mai Palestina. O ira na Hamas mai Filistia. Sa madana menrawai, senga na kakana. Sinai na be wale ni mula ke na wale baka itau ke we ira na buetaki. Sa rusa na non ritiko-tiko, sa wakareo nan roti ni bula-bula, era sa soro. Ia na non takawai, e baletira na itau ke ibiti, era se tiko mai Israeli. Ke ira na non da soti e vengarabi me na toka lau e loma, baga uesibi, e na roku ni ulu ni banua ko e rimoni. Kai roba somutoka, nan rano mai kalili e na wuldi ko ke Israeli. Da baga bina-binaka ni rasa baga levi o timai e na madhawa saoti na wekanda e rangande bole mai Jerusalemi e na ngau na kakatambotikina na iwalungo mai Palestina. E rabondo le sutalenga mai kina e tini katolu mai Australia, tini kaono mai New Zealand, walu mai Samoa, e rua na Filipino, ka rua na Pasindia di Canada e na ilaholakoya di Fiji Airways. Ungona ilako-lako dibuka karena mga toka na daw walay tuku-tuku na Jerusalem Post. Andi sabi ba wili ka mga lebunduan-duan may ka ni Miracle Flight. En doon na wang kabuka sa rayan ni Viti, e tako sa rayan ni nirasasengan ni buka na may kamba nilelebu ni wang kabuka e na may say bura-bura. Niwati runa singa e rasa soro ng Vatican din Hamas. Ni sasengan ni dengo na bagalutong sa ukurotak kininon rapanua, kinanon ritiko-tiko, may namatay walo ni Israeli. Sambukun ruan-ruan talenga karasato sa yan ni Gaza, namatay walo ni Israeli, natangi kinirang ililibu. Ia mena wasabi mama rapana-pana toka maikina na manua kara wili taliti ngakina na manua ni merke eratiko kina na ngaunango. Sasenga na kakana, sasenga na menrawai, samboko na liba-liba, arasabo ka rewata ka na isulu bula-bula ni soro, irasasenga ni rawata na iwalu. Ia na kenre wili-wili na mate ke na maboa at toro da kasar. Senga wala nga ni balitir na leo ni matay balu o iratalenga na leo ni banua en non rabe koro na Filistia. So na mata nitu beba kata gichoritani kinatokalau Lebanon ni Syria kay Taki na buwaliku. Kabakaki na kinadeva ko ichipita, erabia be bukeni. Ya sa tamusuka kede ko Israeli na bila ko yaki ang unisala, e madawa kay na wasa-wasa. Erabia be ito so yagit kongo, e so na matambatikan di be wakani kay na Hamas. Kabakata kira na Hezbollah, na Al-Qaeda, kay na ISIS. Sambal la busara na bilir-bilir aduti kongo. Napanongo, e atau kena endua na luwei ame, endua virto na lewetolu na luwei noa. Na luwei ame ongo e ada no kenani, sama kubui noa. Ka tawanan na banua kinarani choritani, kanga ibuka yadana ngabe iko ya meraubi yadani. Sama ni yadana tiko kino kenani. Era tumbu kambulai ke na nona kawa. Medo basara na ngauna ni e parama. E na non rausala ko ya ni keisera kina bonua ya lataki. Kala kitiko mai sikemi.
O sike miongo e volai na kusipili ni choni wa seba ni ko saika ko etiko ngana bonuongo. Enda wilika na non rubelela tiki na kalu. Beba kai koto na iboga tikibu. Belela tingo e raka na kain kena ni rasenga nikila. Embeleti raunga o e parama ki na nona kalu ko choba. O ira na kai Palestina e rakila i koenga na non rangase o kenani ka tawa nua tau mandai ke. Sawa tiongo e lima na undolu na embaki e na ngau na ka takasaki no noa e na ulu ni bonua ko ararata. E tolu na undolu na embaki me na ngau na i Mosese. Ka sibia e rua na undolu na embaki me na ngau na ni Jisu Kristo. Ambala besar na ngau na ni bilia de ledabi atu tikongo. Na kauai e tiko me balitira na nonda sotia e na ruku i erimoni. Sa wakareita ki mai, nira sa pana-pana talenga ki Israeli na Hezbollah, mai Syria, na panua ka tiko kina na Golan Heights, na itiko-tiko ni matambose kei bura-bura, e rayan rabatoka na nonda sotia. Sa wakandeita ki mai, na itiko-tiko ni mataiwalu e Suba, ni sangani abalati na non rakemba na non da sotia. Da boga bina-binaka na ituku-tuku ya. Ya enda boga bauta ni nangai bei tago makikina na matambose kei bura-bura ke baka engan rebi. Me anrabi na non ituku-tuku na non da sotia me na Golan Heights. Ni sato sotiko na iwalungo karawa ni teteani me tareira na bei matani tutaleso. Enda kila ni rausebe bulu-bulu titikongo Rusia batake Ukraine asitika bubu na beberu eri ni ambaki ani saoti. Kasati ko na river-ribambi ni rawa ni tete ani kina na iwalungo may Palestina kaya do ani kina bebo no baga Europe. Kesa bakakina rausana duru talenga mai kina iwalungo may Palestina na matai walu ni warani se ke mbola tangani. Doktoronga, e bagai bai ko China, o Japani, Taiwan, ke Korea. Na nonda baga noi ni na yado totolo na bai baga meautaki me mondu na iwalu, na bai matematei, na bei baga lolo mataki ke na tiko lenga sa yado tiko ngo mai Palestina me rawa na bei sau tutaki. Senga au senga ni kaya ni rawa ni mundu baganduan na bei bolu-boluti e na toka loeloma ninda raile suba na balabu ni ngau na era bei leda-leda bi tiko mai kina. Na matambose kei bura-bura sa talaya ni kina pebonu eso. Kanda sakila talenga ebiti ni rabito sa kina nonda sotia kina biasa i bura-bura e na buku ni tiko ya babala. Ko ira na nonda sotia era teko bubenga rabi mai Lepanoni na tinika diwa bitu sanga bulu kawalu. Kara sitomana tiko ngana itabindo kaingo e na biasa i bura-bura. Sakaribia tiko na bebi meutaki na banua o Gaza me rawaniado na bei mosaki. Sa ndren-rembe ka me kuna na iwalitunde ni lenga bongo me randuin ren non reile kando itakenra. Ya ko ira sarangana leo ni matambose kei bura-bura era senganin tua batarawati. Ena rambe ka ni taro binaibalu. Kalabu ni ngau na rabi wal-walu titiwa kinango me na toka loeloma. Sa nandrenre menta bagang bauta ni narawa ni kune na kenaiwali. Ya sa iko ya saranga na kaya na ibola. Ni nayado na yababala karabing bole-bole na bay mata ni tu. Sa irang gore na ibukata kila-kila ni nona le sumay na turanga. Au kaya. E bagay bay menta sa ate wara kamandanga
nangauna kaya lata kioya. Tabaga binabinakan intarawata tiko ibiti na besau tutaki. Era sanga ni marauta kay bunga na bono e bura-bura. Au nanumati ko na bono ngo Israeli kay na be bono rongo kakilay. Awangan de boliki na may kaya na bida na mbaki Saudi. Beteka buya ni may Tel Aviv e na nongo yado yani na tini karua na kaloko e na doa na bongilebu ni bagarawai. Awabondo yani na Korean Air ni sebeng ngarabi boli ibiti na ngaunoya. Kaula kikele ki inchion na roro ni wangabuka. Aunga ila kimode na doa na hotel mai Seoul. Aunga tomana na nongo ilako-lako na mataka kataraba. E tini karua na au na buka mai Seoul ki Tel Aviv. Teu kele yani au sahabondo sara na doa na motoka. Me kauti au yani ki Jerusalem na korotamu. Au senga ni boa madala takarawa na nongo marau ni usatu ruma na korotamu ngo Jerusalem Macau. Au mutuka yani na kena bei salatu. Au sambutuka tigo yani ngo na sala kamuria na turanga. Kena nona kauvela tai da Via del Rosa na rua na undolo bagadada na mbaki Saudi. Au kindadala ni saka di maendua Fiji. Wana nabu, wara rasa. Na matata ni ngusun yang na turango na numasarangan de tauke. Uraya ni lalatu na ngoni salah sambong ilebu na panu. Dua ngana turangan duru tu may natay ni ngono salakan dua kaya lalo ti ko may biyaw. Au sangan ni kilay ko eh. Sangay kaya biyaw ni kirosalu luluati. Niyo ko ay andaw bulit na kiyaya ni sasaun ni yalo may Jerusalem. Kakilai rabaga bina kana nonda sotia. Kaya so erongo dati ko na nungu itukutuko ko. Eke maninawa kanda nonda lewe ni mataiwalu ni sali sumaikea. Etu kuna beya woko ya ni sobe ke mani. Esitiko ya ni kea na norendinau. Teo ni naman nili sutalikin na nandua na ngauna. Uwasamba ungande sa repediliam. Mula kiduru manabali ni manu-manu ka sudukina na nonda ibagambula. Ulaki saraba na imbulum-bulu ki Recheli. May rama, Recheli na wati Chekope. Saraba talenga na longa ni sila makawa ni puasa. Kaya kinabay rudi na leo ni Moabe, mitomi ngakin. Wala ko ba na ulo ni Banua ni Bio Libe? Kasi ko ba na bal ni Lotu bakay tamera na were may kinismani. Wala kisili matalenga na waito'y mate. Karay liwatilot, ini sendiri masih matungay na panuaya anduritukin. E kaya nakabia, wendo na turangan ni naitasiri kirawala isili batatoka na singalebuya, e turangan ni nanggara. O batilia ay matakala. E kabia o matagali, nang boto ni Saulo ang darutikukin ako, e rautikukin o Sotoma ke Komora. Rosalo tun romutu ang boto ni Saulo. Au baka nananuli sarataliti ko ki Israel di kinabi katale maroro itukin. Gonda Banua ya ambula bolikina na Kristo. Mezo ba na nona dambeti kalivari ya na bukunda. Iyo ko Jerusalem na kortangu. E na baka rusay rawali ni Samode.